Pernah tak kita masuk hotel 5 bintang, terus hang akan rasa satu bau yang hang associate dengan orang kaya, bau mewah. Dan ini adalah satu sains yang ramai orang tak tahu. Bau orang kaya ni sebenarnya dia bukan satu mistik. Dalam sains kita panggil dia sebagai luxury olfactory profile. Dia merujuk kepada satu jenis bau yang otak kaitkan dengan kekayaan, prestige, status tinggi dan juga ketenangannya eksklusif. Kajian daripada Oxford Neurosensory Studies kata bau resinous macam oud dekat otak dia detect sebagai prestige signal, sama macam kita nampak barang branded. International Journal of Cosmetic Science pula bagi tahu white mask bagi persepsi clean elegance, otak kaitkan dengan klasi dengan mahal. Benda itu bukti. Tapi semua bau ni sukar dihasilkan. Oud asli antara bahan ketiga termahal dalam industri wangian. Sebab tu bau ni tak boleh jumpa dalam sabun masa malam. Dan manusia proses bau paling cepat berbanding dari lain. Dia terus masuk dalam limbic system, pusat emosi kita. Bila bau luxury profile masuk, otak terus bagi signal tenang. Oh, naik rasa yakin dan rasa eksklusif tu. Jadi, kalau nak rasa efek mewah setiap hari, logiknya senang. Mula daripada mandi. Sebab kalau mandi, bau yang paling mudah serap dalam otak dan juga kulit. Sebab tu, Al-Hadad Shower Gel menggunakan formula yang premium. Kita ada Beat Spa. Setiap shower gel kita rasa macam mandi spa mewah di rumah. Al-Hadad sendiri mencipta 3 varian shower gel. Aura Bidara, focusing kepada antibakteria, kurangkan bau badan, mudah untuk kulit sensitif. Kedua adalah Aura Bunga. Fungsi dia untuk segarkan mood, naikkan energi dan juga terapi dengan bau yang lembut. Dan last sekali, Aura Oud. Dia memang memberi relaxation yang tahap premium, haruman tahan lama, antioksidan dan juga hydration. Al-Hadad Shower Gel, 3 varian, 3 aura dan 3 pengalaman yang berbeza. Upgrade mandi hang, upgrade mood hang. Link di bio untuk membeli.